زروث اسمنت زروث كسرت وفنت مزورة بدنا تلغن في تموردي خفا ونتجيه نفوس. La radio Ores. مرحبا يسم دهيا بك خامنم أخام لا راديو اللورس. مامي بسعى أهل موت انت ذموت أمي ميشت مفروخ ينيت بخبو سولد نقران في اللون يتما يسمى هذه كل مشان سالفرح ذا مقران ستمر تمقران نسنوجو ثقليث هقليث نشنا نتغوشت نتشاويث أقلا نغرنا شم لانزريت 35 يسقي سقاني غاب في الوراس ضد زاير نتاث دهيا أقلان هلايمد إيشاويين أكل شهالن أقلان شهلن أجرزي النس نزهلا بس ذي تصغرنا السمت في الخطر همز وروث أقلان تعث بديس إني غتاس ديس الراديو نورس أميني مرحبا يسم دهيا ذق خامنم أخام لا راديو اللورس ثاني ميرث متى غنتيني وشم الخطر همز وروث أقلان التسد يعني هباث انت والتسد ذي اللورس يعني اللي دعت اللورس لا راديو ديزوغاس. Farha, que je sois invitée à la radio Ores, de votre gentil accueil. Et je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment. J'ai beaucoup encore. L'émotion de Goulinou. C'est merveilleux. تغوصة تمقرانت تغوصة تمقرانت يعني حبرنا يوكل زيت خصاصني يوكل تنميرت رباني يحفظ ان شاء الله تنميرت واش ما يحفظك الشم ان شاء الله وتقيم ديما اما تفاوث قلان تفاوض يعني الوراس وجملة دهروان تمورث امشلان دي هي الراديو المورس مشى غارم الخبر سي سكاني هبذو سي 94 انت يعني سعدايد هي غنايين النم وكذا قنوك في تغنايين النم وديس لي الراديو المورس بصح لي زوديتور اكاس سقساين في دهيا قبل ما فين قيت شما تغوسي وين ذي الانترنت بصح وضريج دهيا يعني خصنا نشثر كان غد شاف تمزين نم دهيا انت يعني هي مزينم في متى فهتي مان مزينم اللي غديه مورت اللي ذيه مورت لا بس نتخاوسي وين انا نغد شاقت السيس لا بس لي زانيكدوت اللي غزيت فيها غيث بابا انت لا دي فرنسا عمار وبلهيس رباه يرحم ندلا ذي راني يما ذوك جمار سوف غزر غادي بين حتيلين ذو مشان نقرا ذوك جمار تاع ميني اخي هلا القره هلا القره لا بس نتخاوسي وين يعني الا الحلق لي يعر يعر الحال دينيته يعر الحال بصح تاع ميني سي با فاسيل كوا تغوصة قلان بالك تصور ثقلان دي الوقت دين قيم الاهتمام في اللاس. En fait, j'ai beaucoup de souvenirs. Oui, je me rappelle exactement la date d'Ammi Mohand ou Belhis. La semaine elles sont collées. Et je me rappelle, j'étais jeune, j'avais mon petit frère Bouha. On faisait les 100 coups tous les deux. Et parfois, Imma, ma mère, rendait visite à la voisine qui était de l'autre côté, mais toujours dans le même coin. Et on allait rendre visite. Il y avait un handicapé qui s'appelait Mhanda Behloul. Évidemment, quand on est enfant, on est des satyres, on va dire ça comme ça. Hein.
دونك التمثيل اللي قيمي كاع مزامع هذا هو تقلا جماض استجبيتي الناس بي سكين مثلا drôle dans ce souvenir en fait que je me rappellerai toujours c'est que il رسنت غماس يشتا tu vois et puis هيشتي نصاف donc تشني pour nous تشي بوحه ça nous faisait rire donc مثلا يما لا تما ناس هي نتاع شيرت الناس لقطين تشي بوحه تجلس مثلا تك انا قيم وسنكس قوفي تاقلنا في خف النص استنكس ونروح نرول وهذه بدون تمسين يتعياض وهذه بدو شنو في القسطاسه اريد مطوثنا رباك نحفظ جيت مغبونايا قدينا لا دي مزيانه انت غاسي voilà il y avait ça et il y avait quelque chose justement dans cet handicapé qui disait toujours يما وسقاره امام اسم صوريده وسقاره وريده صباض اجماض فرنسا تنيما تقارو مغبونه يا ربي à chaque fois ذاتي من وسقاره ما quelque temps après évidemment بابا يوسد voilà يوسد سي فرنسا اسم مازيك بابا موديليش هذه اللي كنشم اليمام ذوما voilà exactement يوسد il nous a pris en 58 يوسد اوني نشاكنا ويا فرنسا خاطر ما انت تروح فرنسا ينا نروح باثنت نكر يجينا dans un coin يبلع في اللعنه رجع toute une après-midi après ينا هيا نكر يوانا غير طيارت الناس ما ماني نروح الناس نروح فرنسا الناس وي ونخشى العرشينو الناس كيف هي انا عطيت لقات تكر نركب ذا طيارت شنو نسوق درار اخي السن ونسين شهر طيارت تبان متى الا ويت نركب ولا نقي هلا مسمنس لو تيست دو لير تعدات avec à l'époque تعدان سي لي بلاطو الحلاوات لي بتي بونبوين اخي تلحن تما بلو جون عداد من تشد بوحه ولا نرفد حبوت الحلاوه نرفد همي حبيش حبيش فوالا اكزاكتومون نرفد قدين باباين انا ها رفد هيش تبرك الناس لو تيست لا يعني مشات يمانا الناس تجيهن ابخي نخلد مرساي on est arrivé à Marseille 58 شاتيني رضغاش بيه في القطيفه تاع زكوار اتينا خي نشني دونيت تكسنا نغزاولنا قيمه جوست مشى سقرن اشندوط c'était extraordinaire quand je repars en arrière quand on est arrivé en 58 à Marseille ça nous faisait drôle c'était bizarre on était dans un autre monde c'était plus nos montagnes les montagnes des Aurès c'était et puis là voilà on est arrivé en France ça. Et puis, il nous a amené à l'époque, il avait un studio. Après, il nous a amené à l'école. Évidemment, quand on est arrivé à l'école, pour les Français, on était un peu comme des extraterrestres. Parce que vu, moi, en plus, une mèche, et puis ils étaient tous autour de moi. Voilà, c'était moi, voilà, et puis en plus, bien sûr, tout est à Francis, donc c'était vraiment, tout était différent. Et évidemment, dans cette ville, c'était quand même, c'est une grande ville, puis les voitures, tout ce bruit, pour nous, c'était, je vous dis, c'était bizarre, on avait même un peu peur parce qu'on n'est pas habitué. Nous, on est habitué au chant des oiseaux. Voilà, يغطان même وشن. أنا قيم ديما ذيها غير إلا شامو اهتمام في الدراري مزال نقله التيرار ديال نسنزي ذيها غير. ذيها غير. والله غير لا هيشتي. خاطر لا قلنتيش عاوديت في اللام ديال التمزيان. بزالة وتمسن صالح بزالة. إيه إذا أنت سعيفتينو صح يعني تيما نقليها ما تاي لا فاطمة لا مزوزة لا إيه لا تمسح لا ميموار إنو تشقلي لما يت تتقلي يعني
هذه غير سي لانت لي زانيكدوت هذه غير بيان سور الا عمي محمد عيسى قليمو مغار اخي لانت بحيرين مالاهي غير سيزورين صحدي عنقاد نصح رب العالمين يخلق بقيت ان شاء الله شاني عنقاد ونشني محمد ونروحها بحيرتنا ونتعداه هنا ميت قدين ورسوي لاند التكرا سيزورين الناس لو قدين الناس يما الناس نتشاروين ابدا نتكرنش ابدا لا محمد لا زهره لو قدين شني وانا عندنا شي محمد سدوي عن قادين وانتقل غرس وانيني دانو فاو تالي نكس ولا لقيت نتحبها نتنتش بصح نزمرش خاطر نقول يما تايلينا هو عرفي منس هو تنصح لو قدين يسلا يعني وغوخير celui qui a volé justement et puis un jour je ne sais pas ma تايلان متغنينا يعيط فلانا نيغاس نشمت سنين يخفن تيليث مو عندي الناس يخفن تشايخوث سيدنينا والله ذا هايك نطفى رزعه كاستينو في يخفنون اكش ماني فاكر ضري يخفنتي اللي بني تشايخوث سيتي انا والله هذاك نطفى الا واسح نطفى سيدنا هنا من الناس البعد وانا اولا سوسن بركه غير يعني تمزي يايدو سن تمزي سيها غيث غير فرنسا مارسي قارد باللي في مزوارون حرم التاويذين سما يجد شاوي دي فرنسا يوزدم شكل من ميس مذرر يمس ذورار يخض فيلاج هي من ميشال دي اسمها قيت روح دغ ليكول الدي ولي لو قديني كرسي مارساي نروح شومون يتفا با لابارتمون دي نيت لو قدين دي نيت سي اون اوتر هيستوار انكور ندخل دي نيت يراني بابا دي ليكول لو قدين نروح ينعتان غابري نروح على ليكول وحدنا لو قدين اخي زرد مسسقان comme Mickey, ils sont, tu vois, ils sont déguisés quoi. Les masques. Voilà, les masques, tout ça. Et nous, on passait, on rentrait de l'école et on a vu, c'est la première fois que je voyais ce grand truc comme ça. Nefja. Le qadin nerwel, negud. Pour nous, on voit rien de tout ça. Pour nous, c'est des monstres. ما لهي تروح التزالة صورة مضربي بازغوغ يكرد voilà d'azغوغ exactement et alors après on est parti on s'est sauvé quoi on s'est sauvé et puis en fait le soir la nuit mes parents رحنا au cinéma جينا نقبل عند فلان على الباب رحنا لو قدين مسمنس je rigole parce que quand je repense en arrière j'ai fait un cauchemar de ce monstre-là que j'avais eu. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, les carreaux, tout ça, nous... Le carreau, lâche le carreau. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je voulais me sauver. Parce qu'il y a le cauchemar. Voilà, on est au premier étage, mais en dessous, il y a le ghrzol. Madame a taillé, sauf sinon, رزق الكارو صادر ولا أغرزوا لي تحارب هم تطهروا ثريد قراي زوغا tout ça. Mais alors, quand je repense à tout ça, je me dis, mon Dieu, c'est tellement lointain, mais c'est des souvenirs, c'est des anecdotes qui restent de mon enfance. يعني تغوصات تمقرنت انني باللي يجي يبدل يعني غوصه يعني هم درس هذيك تعاش سي سون غرذون فرنسا قيت لديه النومذ هو الفذ سلهرجيلين وكل هذه تطرع الذيس ومن بعد ما مشى لديه ولي تغني ذي اللي طمزيان اللي تحبي الغنمه مي غزات ومن بابان قارن باللي لا يتشاف تقصف بيان سور كاع مرض نصفوا بندير تقصف بابا يرقص ترداس الله بابا داز هواني بابا انت سي extraordinaire c'est une bibliothèque des Aurès. Il est vraiment extraordinaire. Il connaissait chaque pas de danse, chaque rythme de nos bendir. Ça c'est toujours. D'ailleurs. خاطر تعودن في اللاس قارنيرين نسيح لا مليح ويتشاف تقصبص
يعني ويرحب ديما اللي يحط الريس. En fait, il avait un orchestre, c'est سقارن le petit village ديال المدينة. C'est ça. فوالا نخلطوا بركاسي فرنسا راني صغار خالتي دي دراع الزيتون دو كاريس هذيك ريت في لا 404 فاميليال وهذيك ونزرشا تازيزاوت خاطر تقصير في اللاس مليح. تازيزاوت c'est une allez je vais pas dire une discothèque ambulante non mais il a mis des micros mais à fond. نو نشني نكرسي فرنسا وغادي يبدو غير ارحبي واستيني ما الدمام هرزيدان غير الناس شمو السن داك غدجانا وغادي يبدو nous avec mes petits frères évidemment on est une grande famille voilà et donc moi comme je suis l'aîné tamqra donc voilà il se reposait beaucoup sur moi. غير نقسم بوحة سمت بوحة نتشد بوحة non la Jamila, Jamal, Ismaïl, Abdelmalik, Férouz. ربي يبارك. Voilà, Férouz, c'est une histoire comment on a appelé Férouz. Je suis une grande fan de Férouz. Pour moi, Férouz, en quelque sorte, c'est mon professeur de chant parce que je l'écoute. C'est une voix extraordinaire. Je parle de Férouz parce que je l'aime beaucoup. Et donc نراسيما مهرني دغر ما مشي ثايما حنا سما فيروز تلي حالنا ما نسيت ويدي اسمعي هي هناي فيروز ما مش فيروز انا راسيما فيروز مدات تسلدي فيروز اللي كتصغ الفاكونس دغر خالتي جمعه ربا ترحم دو كاريس دي دراع الزيتون ودنري لا نتقيتش لي زيسكالي ورني الحوش ونقيم ديني تديها لي كوزا ونتقصر يضيق ودنا ويقتش لا بتيت راديو يدين ونسلا هي الغنى سلي غاس لا بروميير فوا متى تغنى كاس ليلين attends que je m'appelle يا هوا نسمع اللي وعلنا الهوا hala تين quand j'ai entendu ça chaque soir j'ai regardé l'heure je ne manquais pas et donc c'est comme ça que j'ai découvert Férouz et depuis c'est simple, les CD, à l'époque les cassettes, et Férouz, c'était, voilà. Férouz, c'est... Là, bon, c'est vrai que l'Adnas, des carrés surtout l'été, تلين العروس تلين ملاهي سكر العرس دي نيتا وجنب النك غير تيش نتخات والعرس كيف فوالا برا كل شيء برا الخالات ترحب رياض اللي هي سدنان 4 صحاح سن voilà exactement et c'est des nids c'est là que j'ai connu Zarfa enfin j'ai connu je la voyais avec papa Dihram Baba et tout et c'est là que même elle avait appris quelques pas et Ousma Jamila. Elle a dansé un peu avec Zarfa. C'était à chaque fois on l'a ramenée, c'était. Oui, elle avait même Hajbib à l'époque et Hajbibin Chaouyin, c'était Taurat avec la dentelle noire, voilà. محرمت الكمامات ما فيها الظاهره تيلي لما السلك دازداد حلا اكزاكتومون ونيني ثاني باللي ديري فوطو منزيك نزريش مستجبيبين دين وي جي وي وي تحبي وهنتينين وي دونيت évidemment la première robe attends que je me souvienne c'était عمتي رقية با ترحم قرص عمتي رقية خاطر بابا يقرا رقية alors نشقرا عمتي رقية انت تايتيني تيني ناجبي بينين la première fois quand je l'ai mise j'étais heureuse puisqu'après on نروح نصور نروح يمسونين نروح هاجموت غادي et c'est impressionnant روحي مدرسة مدرسة لبسني مكان غير ملبس لهرس غرسن ان شاء الله سقسا يعني هذه السرح ربي ان شاء الله مكسن سنان بريد مشقر نهزيك وتترند تروح غرسن اقارب اللي بابا
إلا تحب مليح الغنى رحبي هقصب فبندير ردس غوصة كله تجيشم تحبي الغنى ومش هسلي ذي الراديو سلي دي الغنى الفيروز ثاني عجبان الغنى الفيروز وهني دايرين نسبع داك حلا وي شم المي هبدوث هني باللي مدا غير اللي يعني une grande chanteuse سينغام المي هبدوث تغني يعني oui c'est à l'âge de on va dire l'âge de 14 ans 14 سنة تمشي طمزيانت طمزيانت déjà plutôt retourner de l'école française comme voilà بدور تغني c'est-à-dire que voilà j'écoutais les disques à l'époque c'était des petits 45 tours donc j'aimais beaucoup une chanteuse qui s'appelait Dalida Enrico Macias tant d'autres Nana Mouskouri et puis en fait j'apprenais les chansons de Dalida je me disais il y en a une Dalida je les apprenais par cœur je les écrivais et tout et je mettais dans la chambre et je chantais je l'imitais même. Voilà, et chanter les chansons d'Enrico Macias et tout. Et puis, je chante. Et dans mon immeuble, on était au premier étage, il y avait tous les voisins, les copains, les copines qui étaient en bas. Donc, moi, je ne savais pas qu'ils étaient là. Hein. Mais moi, et je chantais à tue-tête. Et quand j'avais fini, et hop, on m'applaudissait. Bravo Zora! Wow. J'ai dit, oh. J'avais honte, je savais pas comment m'écouter, quoi. C'était chanter. Une autre fois, c'était en fait, on avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Chopin et Madame Chopin. Ils avaient un petit bébé. Et notre cuisine, elle était juste à côté de la chambre de la petite, le mur. Et moi, je chantais. Et alors, il vient frapper à la porte. Il me dit, Zora, vous avez une très belle voix, mais mon bébé il dort. S'il vous plaît, ne chantez pas maintenant. Je suis désolée. Et après, bon, voilà. Après, je faisais attention parce que pour le petit bébé et pour le dauphin, mais là, je m'arrangeais de partir de l'autre côté et de chanter. Voilà. Voilà, en plus Chopin, bien sûr. Oui, voilà, exactement. Et puis voilà, quoi. Et puis dit que pour la chanson, voilà. Edith Piaf, ah oui, Edith Piaf, évidemment. Il a sa reprise. Oui, évidemment. Oui. Et oui, non, je ne regrette rien, bien sûr. Edith Piaf, c'est une grande, grande, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est Edith Piaf, c'est quelque chose. Hein. C'est les chansons d'Alida, la chanson Ah, la chanson de Dalida. Oui, il y a Le Bonheur, il y a D'où viens-tu gitan. En fait, moi, Dalida, c'est toutes ces chansons. J'aime beaucoup le timbre de sa voix. Et donc, Dalida, moi, dès qu'il y a un disque qui sortait, je courais l'acheter. Vous voyez ? C'est les fans Dalida. Ah, je suis une grande fan. Oui, tout à fait. Oui. يعني les chanteurs كامل في أثر ذيسن داليدا أنريكو ماسياس إديت بياف فيروز après ذي ليكول اللي تغني ذيسن ممشى لديه بذوذ السمزوارو وسجل la première chanson. Ah ça, oui. Le premier 45 tours. D'accord, comment c'est venu? Comment on est arrivé à ça? En fait, moi je chantais. Je dis qu'il y avait un concours quelque part, je me présentais. Une fois, moi j'habitais Saint-Dizier dans la Haute-Marne, mon père était malade. C'était un samedi, il avait de la fièvre, il ne pouvait pas m'emmener. C'était quand même à quelques kilomètres, c'était assez loin. Je devais traverser une forêt et je voulais y aller, mais c'était quand même le soir. Traverser une forêt là-bas, c'était quand même assez dangereux. Moi, j'ai dit, il faut que j'y aille. Et Nara, c'est Baba, je voudrais aller faire ce concours. Il m'a dit, même si alors, ma taillire, Nara, ça te quelqu'un qui va m'emmener. Il n'y avait personne, bien sûr. Non, mais il y a quelqu'un qui va m'emmener. Il m'a dit, bon, il a quelqu'un. روح. Bah là, je suis partie à pied. J'ai marché beaucoup. Je suis arrivée. Voilà. Et je suis arrivée et
J'ai fait le petit. C'était un concours. Et puis en fait, je suis arrivée, j'ai chanté Solène Zara, chanson d'Enrico Macias, et j'étais 3e. Après, il fallait revenir. Voilà, c'était plus difficile parce que vraiment, il faisait nuit. Et là, j'ai dit non, là c'est dangereux. Là, le rabeth et tout. Et donc, comme il y avait des filles, j'ai fait connaissance de ceux qui ont participé. Ils ont été gentils, ils m'ont déposé à Saint-Dizier en voiture. يعني رب العالمين il était derrière nous. Voilà. كاس لي كونكور قرب لي كاس حضر لي كونكور à chaque fois oui. وليت تاوي ساعه 3 ساعه voilà. مميش اللي ديما شاركت لي ريبريز مميش خمت باللي لازم تسدر ها غنيت الشاويث وغني لا يلشا مشي قرب لا يلشا oui. Même si quand c'est venu que je chante Shawiz, comment c'est me ça français مشي قال له التيتر le 45 tours le premier 45 tours exactement le premier 45 tours vous aimez ça c'est-à-dire que en fait comment c'est venu ça c'est pareil en fait oui je cherchais à tout prix parce que je voulais chanter je voulais réussir j'avais des exemples devant moi Dalida, Fayrouz. J'ai dit mais moi aussi je vais être comme ça. Voilà, j'avais de l'ambition et finalement je téléphonais partout pour les journaux, voilà, je chante, je cherche producteur, etc. On me répondait, c'était vraiment. Il y avait même Johnny Hallyday qui est venu chanter dans la Haute-Marne. Puis ensuite, il y avait le directeur artistique et on lui a dit mais oui, mais tu sais, elle chante en italien, elle chante en français, elle chante en berbère. Et il m'a dit mais c'est très intéressant. Il m'a donné sa carte. Il m'a dit à Paris, vous venez me voir. Finalement, je ne suis pas allée le voir du tout. Non, j'ai cherché autre chose. J'ai peut-être pas osé, ou alors j'ai peut-être eu peur, je ne sais pas. Et ensuite, donc j'ai eu une annonce qui m'a répondu. C'était les studios La Ganaro, avant Polydor. Donc j'ai fait 2 titres. J'avais fait Ayesh. Voilà, Ayesh. J'ai fait Ayesh et j'ai fait une chanson en italien qu'un compositeur m'avait composée qui s'appelait L'amore viene poi se ne va. L'amour vient et s'en va. Oui, la chanson italienne. Ah oui. Peut-être. Un petit peu, juste un petit peu. Alors, se ti va di cantare, se ti va di ballare, l'amore viene poi se ne va. Grazie. تنميرث دهية نسلاس طليانيث عياش قرب بلي ذا مزوار وخلاص لي باغول نعياش هنا هنتي بابا من نغش مقلان اللي حفظها انت. Ah non, là on n'est pas encore arrivé là. Donc j'étais à la Ganaro, j'ai fait les 2 titres hier, ça. Alors je suis partie chez CBS, qui est une grande maison américaine. Où il y avait Michael Jackson et tout. Donc je suis partie, c'est dans le 8e arrondissement, pas loin des Champs-Élysées. Je me suis présentée avec ma bande, donc c'était des box. Khaldad, il y avait plusieurs directeurs artistiques, ils ont passé en premier Ayesh. Quand ils ont écouté Ayesh, le timbre de la voix, ça leur a fait quelque chose. Ils m'ont dit, mais c'est original. Il y avait un autre, il rentre, il dit, mais c'est quoi, repasse ça. Donc ils l'ont repassé. Ah, il a dit, ça c'est super. Il m'a dit, écoutez, nous on est prêts à signer un contrat. Il faut que vous nous fassiez des chansons comme ça, avec ce timbre, avec ce style. Comme il m'avait dit, voyez un peu style Taous Amrouche. Moi, quand il m'a dit ça, c'est pas ça que je voulais à cette époque-là. Moi, je voulais comme Sheila, Dalida, Fabrice, voilà. Mais je voulais pas le traditionnel. À l'époque, j'étais jeune, je voulais danser, chanter, voilà. Bon, on passe là et donc il m'a dit voilà. Alors vous revenez, on signe le contrat et tout. Je suis partie, je suis sortie, j'étais triste.
J'ai dit, non, moi je ne vais pas chanter traditionnel, c'est vieux ça, c'est pour les vieux, voilà. J'ai dit, non. Moi je veux Sheila, comme les variétés et tout. Bon, après... Quelle année? En quelle année? Oh là là, mon Dieu, c'était 70, hein? Ça veut dire 70. Oui, c'est possible. Moi, les dates, ne me posez pas les questions sur les dates. Je suis nulle. 70, 71, oui, c'était tout proche. Hein. C'est là que je m'activais, là. Et 71. Voilà, pour sortir le 45 tours. Le 45 tours toujours. Voilà, là c'est une histoire aussi. Bon. En fait, c'était un article qui est apparu dans le journal. Et moi, toujours le journal, France Soir, tout ça, je lis, je cherche les annonces pour les chanteurs, ce qui m'intéressait. Ils cherchaient artistes, chanteurs, jeunes chanteurs et jeunes chanteuses. Waouh, je téléphone, on me donne rendez-vous, j'arrive dans des grands bureaux. Bon, je ne vous raconterai pas tout, bien sûr, mais je vous raconte en gros. J'arrive, on m'écoute, on me dit, c'est super. Tout de suite, on contacte Polydor. On lui a dit, voilà, il a dit d'accord, on signe et on lui enregistre un disque. Ah, mais j'étais très contente, donc j'ai enregistré mon 45 tours. Donc, en fait, on a fait la chanson avec Jeannet Le Métayer et comment il s'appelait le gars, Joël Agnier, voilà. Et j'ai fait donc cette chanson avec les paroles, mais les paroles... Quelle chanson, le titre? Le titre, Foussen Milissa. Moi, je parle Fouss, le 45 tours. Foussen Milissa. Et je l'ai fait les paroles avec mon père. Oui, donc j'ai sorti Foussen Milissa et quand je repense avec le recul, voilà, Badalla Zamana. Voilà. Acapella peut-être, c'est la chanson Emahli Timan Fillas. بدل زمان وردة بدل زمان نورا En fait, c'était disco, hein, c'était une chanson vraiment disco. Il y a ces deux titres. En fait, le jour où j'ai enregistré ces deux titres, ils m'ont donné un grand orchestre, mais en direct, hein, avec ma voix et tout. Et il y avait celui qui joue Darboka, qui joue avec Enrico Macias, Hlaoui. C'était un grand. Voilà. Et donc, il a joué dans cette chanson, mais c'était alors mon petit frère Jamal qui allait en discothèque. Le rythme vient de la chanson. Ah oui, très bien. Voilà. Et donc, mon petit frère, il a pris le 45 tours, il l'a emmené en discothèque, il m'a dit, c'est super, on danse dessus et tout. J'ai dit, ah oui, j'ai dit, pourtant, il m'a dit, non, mais attends, tu rigoles. Je dis, c'est super, c'est un bon commencement. Ah oui, c'était vraiment... ça m'a encouragée, en fait, parce que, voilà, le CBS, ça plaisait, parce que c'est des grands, hein. Ils prennent, c'est vraiment difficile. Polydor aussi. Donc pour moi, c'était... là, j'ai dit, oh là, il faut pas que j'arrête du tout. Puis après, j'ai eu quelques petits trucs. J'ai pas envie d'en parler, en fait. Et après, j'étais un peu dégoûtée. Pourquoi Non, attends. Il y a le problème des droits d'auteur aussi, qui ont posé un gros problème. انت هي لي بارولي المبس انت يعني تاوي هو هندا ولا ولا جاني لو ميتي يكتب لي انت فهمتي يكتب جاني لو ميتي يحسن حشاوي انت باش توصلي mais هو tous les droits. Donc elle a été elle n'avait aucun droit sur le... Mais le disque il a bien marché. La meilleure anecdote c'est celle d'Idir et de Baroli Rizqi. C'est-à-dire que parce que le disque il est tellement bien des Français تيجي dans le jukebox الماشينه تيدين القهوه تيدي une pièce ولا يدير ذودين بارودي تسلاني غنى كفايه ويقاسم التايل c'est du perse ويقاسم c'est du turc حرمه ستساغنا كفايه mais justement c'est ça que le
لازقن لنا وين نفهمنهم عيان دونك يزاريفي با سيتوي سمانتي هايورس سمانتي هاي وتقن لي بياس يتعاود يدير يقرا النزاع وين يقرا tous les jours كل تاوين واحد 100 200 بياس اي تقن هذه واش نعاود لنا تسلنا واستخدم عيان العقل مثلا صديق واش انت طول الباب اللي سيدي بابا alors مثلا نشوف سي لوراس alors là c'est impossible صح بصح انت هلا انت ثقل لنا شوق يعني يبريد ام زوارو وهلا انت لا شونتوز نيغ بارمي لي شونتوروك يشاوينا كلان غنى تشاويت وستخلطيت غير يعني ولا اون شونسون يونيفرسال اما ذي تسريد لو 45 دوغايا ممشى يعني يتخمت النم بابا يمام بيسلم باللي تغني ممشي يعني ين وشينا يعني انكوراجان شمني غممش Ah, mais mon père, oui, il me dit, c'est bien, il toujours, il faut traîner de Chachamilal. Chachamilal. Toujours des vidéos. Ah oui, oui, il me disait ça, il m'a dit, si, je n'ai des chaouiennes, l'orthanar, je tramama, venir, c'est vrai. ماني نتلي لي مبليدين لا مطوط سي وهران سي وهران من صغر شقا 8 دراري دي بستاتنوكل شاك تعدوه تبدو تعيط التروان استعرض شو فيه باش ما تحقر الوغ ايفيدامون ناس بابا ناس ممشي ها مطوط تا جزائريت بصح عيا غصفه ما متاتو ليا وتفاش متشني ناس ما ممشي إنا هني تثلين عرب دي وهرانيا إنا غاسين تشني دي شاويين ناس نشني مالان تثلي شاوي برك أين نشني تثلي شاوي إن أنا لقدين أنت لاباس كنا لو كان يجد داخل خامت اليوثلاي أول يجب لا تشاوي صراحة ميلتونو واسوش غاطرح يعني قارنم يعني الوالدين قارنم لازم بابا مي قارم لازم ديما تحافظ في التشاويث وي وي لازم ما تنجش في الذيس وما تصرمش على الفوس وي وي شنو هما سيتي تراديسيونيل هو اي شولتسا سروي لا غيدون تقاغروم هو زيمبا كلشي هذا الشولتي سوزيمبا سوزيمبا كلشي تراديسيونيل نكاع مرد يعني فريمون دي سوكل يعني تما كل نتوثلا كل الشاويث ان بو كاسي لي جون ان بو كاسي مي تقاونا مالي هو غيث هو وي تدوي وي هو كلشي تقاونا محشوش تقاونا محشوش اشخشوخ إرشمان إيوزان كل هاي واش ما تحبي لا تحبي سي ياكل شنو تحبي مون بلا بريفيري يعني مينير سي امحيوش هذا اللي الدهان كون جو مي رابيل دو مون انفونس الدهان فريمون نترات دهان تلوس يقلني لا حلا لاباس فوالا صح كاس يران تمسير ثنا مني هيك لينم لفرنسا مشى لديهم سلقيد لمسعود. En fait, quand tu regardes le 45 tours, c'est ça? C'était sorti en R.I.D. 71 هويتي l'année universitaire 72 هويتي وصلت لليونيفرسيتي كونستانتين الجامعة وصلت للحي الجامعي ماني نتيلي وزنت باباس وسودي وشن نزدوكل سوتشي مارينش Alger. Non, pas Alger. Non, Alger, c'est plus tard. Constantine oui, c'est vrai. Comme Constantine. Le 47, je ne te rappelle pas. Oui, c'est possible. Oui, le 45 heures, tu as le 45. خاطرنا ناس راح قل المسؤول لكن انت تيجي هغنين شاويث زي هلا مهملوس من غير وتسين خشاطر وتسين دوش تسين وتسين وتسين نو نو هو سد دونك حوسن في الله فين يدي قسمتنا تاع اليونيفرسيتي ديال الجامعه ديت دير انت وين شنو اسمها تيني كثر تفوك دي بان في شفتوا ذي الوقت ديال العار الحل بس الوقت ديال سيتي 72 غوار بيان سير غوار
دونك دينو الديسك داير يافي ان جورناليست دين سبور تيك سبور انت تشوي قلا سي فكيرينا إلنا لازم هذه يقفل نعطيك بصح ما كي هاي ديجا جريدة النصر انت تيك سبور بصح ما كي هذه وثلاثه في لاكولتور انت تيك سبور ملا يوفى الحيلت مكيس ديوغا يبدو يتوثلاي فلاس يقار يعني الجزائريين النغ سدير شني ذايت يعني واحد ما يستعرف بهم قال كسما ريين برا باش هذينا غابسه يقال مثلا مصطفى دحلب ميمون متايلا يبدو يتاود الرياضيين مقارنه كل سي سبورتيف هنا ومن بعد يخلد مومون دوني الناس ما حتى في الغناء باش تشتيتي ان مثلا الزهره عيساوي الناس المقصدين ايش بدلاتك يقول لك كل نتاف الى تروف يرنيس يد دي باساج نتاعنا تصورت الديسك هشام تغنتي لي ديهم سوقيت مسعود الخطف حمزورو. Après en fait je suis repartie en France. هذه نسري الارتيكل ديال جورنال جريدة النصر الى يسمن عبوبه بالقاسم كاكا تعرف يسغد لي جورنال تو لي كيوسك كي زوز لي جورنال دي بلفي اللي قسمت انا يسغين دوكل وهذه التربه وهذه عجبها الحال باس ونقول في طوموبيل وتلي الديسك زي سيتي دي ديسك دي مونج ديسك خلام لا المغنيه سي دي مونج ديسك خلاص مونج ديسك طبطه ما تير ديس وتجبد وتيرنا هذه ما راهي طيش فيها Oui, c'est-à-dire, oui. Après, en fait, quand je sortais le 45 tours, après, donc, j'ai un producteur de chez nous. En fait, هنكيدو لنا أبرد. Ah oui. إسماعيل الكونتاكت جراو. من بعد وي بصح سي با كونتاكت أنا بدينا. هنكيدو أبرد هنا خسر تصدق خسر ان برودوي نتموت وتخشى البرودوي لفرنسا. يعني عمين راسو قال لي يدير هذه السريد الديسك جديد قال ما ممكن ليس لادريس وشي غاستيد ناس روح غارس نزرهم بتاترا باش معاون سيتي لي ديزيسيون زواو وي سيتي ليبوك من بعد هي اسم تليفون روح من بعد بقى يكمل شم. Oui, ensuite je sais que Edir il devait passer à l'Olympia. Et en fait, il a voulu pour que je chante à l'Olympia avec lui Ohagimaino Karna Yashawi. Et moi, j'ai dit, et en même temps, j'ai dit, j'ai mon père, Baba Itchata Bendir. Et Oultmah Raqs Shawiyin. Donc, j'ai fait venir mon père, il voulait Bendir Nes, Oultmah Mziant. بابا نتا يثابندير دير نتقنا يتايا قلت ما رقص بس حنش جو سوي ريستي ديريير دون لي كوليس الا يجي اناي فو با تغني اناي لا تغناش على خاطر جو نسي بي سكي مافي دي اون فا انريجستري اش انا رفات تو سا سما ديال لا شونسيا شمو انما تغناشها هي بصح بابا مين اللي يحضر انت يحضر انت يثابندير انت معني صروحه وثابندير هذه زها طول دونك وقلاني اللي يتغنى الا ودين وقت تغنى يدير سيت يتغنى هي توسط مقران هي بابا انت اسمها بابا يثابندير يدير فوالا يثابندير فوالا هي واسمها رقص انت ترقص جميله هي انت ترقص هرقص قدين بابا تاعي زها اون بليس غرس لو سوكسي اللي عيشتيني دون لا سال دون البوبليك الناس دمام ولانا رياضه مهرايا انت بابا كامر كمان الناس ولانا رياضه يتشاتا بندير يعني ذا الرعد alors بابا il était très content يعني هي كنت سافوليراتي لا بروميير فوا oui la scène l'Olympia pour moi l'Olympia c'était un تاع سوغاس بابخي ما هي منشا. Oh là là, mon Dieu, c'est...
Je me rappelle, j'avais la carte. Voilà, j'avais une carte d'invitation. Voilà, une carte d'invitation hier à l'Olympia. Et oui, c'était un grand moment. Hein. En fait, après, j'étais dans les bureaux d'Azouaou. Et Azouaou voulait me faire signer un contrat. Il m'a dit, tu vas chanter Irnaïnou Kul Nidir. Voilà, pour faire... Et en plus, écoute bien, tu vas faire un essai. Oui, alors oui, quand il m'a dit ça, évidemment, ce monsieur, il venait toujours avec une belle voiture, des fleurs, mais vraiment, c'était vraiment très classe. Et donc, moi... Mais j'avais une amie qui était formidable. Elle m'a dit, oh là 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 là, attention, fais attention, ils vont te faire signer un contrat, tu vas tomber dans le piège. Et moi, bon, n'étant pas très méfiante, mais heureusement. Il m'a dit, voilà, bon, c'était les restaurants, c'était, voilà. Et il m'a dit, voilà, tu vas chanter, tu vas reprendre toutes les chansons d'Idir. Après, on va sortir un disque. Et après, tu vas chanter, voilà. On signe un contrat et tout. Après, il m'a dit, mais il faut que tu viennes au studio pour qu'on fasse un essai. Et moi, j'ai emmené mon... j'avais sorti déjà mon 45 tours, oui. J'ai emmené le 45 tours. Mais il m'a dit, non, mais je préfère entendre la voix. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, je passe en studio. Et il y avait, comment il s'appelle il y avait Barodi. Il y avait Barodi, oui. Surtout Barodi. Oui. Barodi. Il y avait Barodi qui était là, monsieur Barodi. Il lui a dit, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais tu veux l'écouter dans le studio, mais il y a le disque, mais c'est n'importe quoi. Il lui a dit, mais elle ne va pas passer. Ah, mais il était très dur. Très dur avec lui. Ah oui, il s'est opposé tout de suite. Oui. Il n'a signé aucun contrat. Oui. Ah, mais il a fait un sabotage. Parce que moi, j'ai dit, ouais, j'ai signé un contrat. Voilà, je me méfie pas, moi, en fait. J'ai toujours confiance. Voilà. Et en fait, il m'a dit... Voilà, il a toujours été là, c'est vrai. Il me protégeait même de tout, voilà. Heureusement, ah oui, à l'époque, j'étais seule. J'avais personne avec moi. Ce milieu, c'est un milieu de requins. Ah, c'est un milieu de requins. Oh là là. Et donc, en quelque sorte, j'étais protégée par ce monsieur qui était très gentil, qui m'a toujours protégée. Il a fait toujours, voilà, les gens, évidemment, ils voulaient m'inviter là, ils vont m'emmener là. Il m'a dit, mais non, mais attendez, c'est quoi ça, vous croyez quoi? Voilà, c'était un monsieur, il m'a dit, mais non. Puis c'était un monsieur vraiment très dur, il était assez exigeant, mais il me mettait toujours à l'aise. C'est ça que j'ai trouvé, c'était formidable. Je n'étais pas stressée. Quand j'étais en studio, il ne me stressait pas. Par contre, il y en a un qui me stressait toujours. C'était Monsieur Nidjahi. Et ben lui, c'est vrai qu'il aime bien la perfection. Ok. Voilà. Et comme il est auteur-compositeur des chansons que je chante, ouais. Donc il suffit que je massacre un petit peu un mot. J'étais au studio, je refais. Je recommence toute la chanson alors que moi je suis contente, je l'ai bien chantée. Je vais vous raconter une anecdote. Dans un studio, on a commencé à 11h du matin une chanson qui s'appelle Kerhamzi. Kerhamzi. Oh là là, cette chanson, je l'ai chantée. Voilà, ah oui, cette chanson. كرهمزي كرسي ليلي يليق في الاسود ثاني لي لا 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 كرهمزي كرسي ليلي يليق في الاسود فغتاني لي أدراري بدهي كيغروجوني ساوات يملا البقية لسوق زوني
تبدا فتغر دينو يويجو حارس يسفلاك يدير أي صغار شكاك سفل أخمو وشيدو حارس البغاث نبريد أي صغار شكاك وعان أعداد غادي في الله غادي في الله غادي في الله أي صغار شكا يفرن